Dobar dan, draga djeco. Dobar dan! Kako ste? Pa nismo se dugo vidjeli. U kući umjetnosti Arsen održana je lutkarska predstava za djecu pod imenom Tri mačke. Predstava na zabavan način prikazuje mačke koje sumnjaju sebe i svoje sposobnosti. Redatelj predstave je Ivo Lesić, a za scenografiju lutke zaslužna je Luči Vidanović. Današnja lutkarska predstava zove se Tri mačke, jedna vesela, šaljiva pričica o problemu s kojim smo se svi mi susreli u nekom životnom trenutku, da smo posumnjali u sebe, u svoje kvalitete, sposobnosti, mogućnosti. Tako i ti naše tri mace koje su zapravo nezadovoljne sobom iz nekog razloga kroz niz simpatičnih i smiješnih dogodovština i njihovih susreta i razmišljanja dođu zapravo do stvarnog onog cilja i spoznaje da su velike i najveće i najljepše onakve kakve zapravo jesu. Tri mačke, mačke, tri, poželjele nešto drugo ostati. Tri mačke, mačke, tri, odlučile boju svoju promijeniti. Cijelu noć sam šeta po krovu i tražija curu. Mijauka sam zavija, ali se nijedna ženskica nije pojavila. Tužno. Ne razumijem zašto nijedna cura nije došla. Ja sam zgodan mačak. Sve bi me tribale volit. Dječje kazalište produkcije Z postoji preko 16 godina, a broj je najviše igranih kazališnih predstava za djecu u Hrvatskoj. Djeca vole lutkarske izvedbe i rado posjećuju ovakve priredbe. Pa oni su super dječica, sama po sebi su vrlo iskrena, pristupačna, jako im se sviđa ovaj pristup kroz pjesmu, kroz mjuzikliće i daju se i nasmijati i rasplesati, na kraju svi zajedno zapravo rasplešemo, naravno koliko nam ove epidemiološke mjere to dozvole, ali se jako veselimo susretu s njima i nadam se i oni nama. Glumci u predstavi godinama se bave dječjim izvedbama i lutkarskim priredbama. Vole nasmijavati djecu i rado se druže zajedno s njima. Produkcija Z priprema nove predstave i vesele se povratku u Šibenik. Plan je nove predstave i naravno nova publika. Nova predstava je pred vratima. Neću otkriti kako se zove, ali kad dođe vrijeme znaće se. A mi se nadamo skorim susretima, naravno, i radujemo se svakom takvom susretu u Šibeniku, pa i dalje širom Lijepe naše. Jer inače, tako sam zgodan, mijau. Ali, jasno, to je zbog crne boje. U tome se slaže cijeli mačji tabor, da sam ja 100% ponajljepši mačor. La la